Surai undangan bersama Joker Puji. Luka rasanya hati menerima suri undangan pada budara di dado menerima suri undangan palinang si ayam mato rasuramu hati di dalam tabayan kisaran lamu masuk itu mamadu janji tapi kini apa kadayo perpisahan yunan tak jadi. Bahagialah udah kini dari jauh denai doakan usahlah dikenalai kisah lama kita lupakan. Bahagialah udah